Iba Edi lah shot telat anu benda voice-nya lah acting wah badai inong tray jonga ni ka short film kapan semi mentah ka sekarang kakak SK channel dia mentang ini ya pai sini odi sebang lai khap jam ah re i Oh, ngani up ya Fi. Ini apa day aktris kan ka short film kapan semi mentah. Di aktris lari. Main ini buat iba jam dulu kelas lagi. Ini buat di kami jom i aktris Virginia. Pin ajeng kan Mentah lasang banya ring duri kan ka. Short film ka ba ay ngan nyay up iki. Suma ngini up bat ngin sayo ban pek. Kam keluar ha kan ka channel. Scam tron channel. Pak SK Tran SK tron channel. dale Arjun Pak Arjun mensyah ka puan mensyah mentala khat dari Edi Pak mah ya bang jas lama kan Mata kesingi ngela sedang ban ring dur ya kawe ke short film ka bangi ai kerteng ngan nyai up ipi. Pat ha kan ni gayeng ru ngilayo ban ring kat tu kat ni teli kisi. Ini kum ikimi jong ini i aktris lari. Nang ta pade hep kena ula aku Edi bade manager jong kawe ka dukan ka bahe bah. Nang ta irisa ila akum iwe ipara kadu jong we pa aktor ba pin sayo i. Kalong ka short film ka ba itanat bah. Parulok ba i saya yay up ya kini short film andang ila dek ni satellite ha ka channel SK Tron channel. Kublish buat. dan nonton jengkel ni lah. Ngate menunjukkan ni era. Saya siapa ini ke video, saya like, share, subscribe. Kemudian isi buat. Fi. Fi. Arum dan Dan era. Ali diang baik. Gambar.